Амш аусхәаԥштәаҿы иқәгыланы адиссертациақәа ҩба рыхьчара, аԥхьа ақәгыларазы ажәахә иман аспирант Давид Арӡынба. Иара адиссертациа темас иаман Аԥсны аҳәынҭқарратә напхгара ҳаамҭазтәи ауадаҩрақәа, уи аиҭакрақәа рылагаларазы иҟаҵатәу ашьаҿақәа ҳәа. Иажәахә аҟны дазааҭгылеит ҳтәыла аҳәынҭқарратә напхгараҭара амилаҭтә системаҿы ишқәыԥшу, асовет еидгылан хыбгалаз ашьҭахь иҿиаз акакәны ишыҟоу. Аҳәынҭқарратә напхгараҭара аџьынџьтә система егьырҭ акраамҭа иҿиоз апрактика бзиа заухьоу системақәа ирыдукылар залшом ҳәа азгәеиҭеит Давид Арӡынба. Иҳәатәуп адиссертациақәа рыхьчара зегьы урыс бызшәала ишымҩаԥгаз. Давид Арӡынба ԥсышәалагьы бзианы дхәыцуеит. Аԥсны аекономикеи азинеи ринститут даусзуҩуп. Убасгьы аус иуеит аминистрцәа реилазаара аппарат аҿы. Ҳара ҳдиссертациа инақәыршәаны ирыдаҳгалон иахьатәи аҳәынҭқарратә система арҽеира амҩақәа, иара абиуџьет ԥарақәа рныхшьа, ахаҭабзиара аиҳаракра, нас иара убасгьы абри информациатә коммуникационнатә технологиақәа Аԥсны аҳәынҭқарратә напхгараҭара апроцесс аҿы алагалара. Иҳәап абри електроннатә правительство изырҳәо абарҭ асистема. Уи атема ҳгәаанагарала даараӡа актуалра ду аҵоуп иахьатәи ҳамшаз Аԥсны аҳәынҭқарратә напхгараҭараҿы иҟоу апроблемақәа даараӡа иуадаҩуп, урҭ аԥсахра иҭахуп, хара имгаӡакәан иҭахуп аԥсахра, убарҭ азҵаарақәа аҭак ҟаҵаразы ҳара ҳҽазаҳшәит азҵаарақәа аҭҵааразы, нас ҳгәаанагарақәа абри анаукатә бызшәала ауаа ирадыргаларц. Сгәы иахәоит абас Урыстәылантәи апрофессорцәа иҳаҳзааз азҵаарақәа ҳарҭон ишыжәбоз еиԥш аинтерес рымоуп, Аԥснытәигьы аҵарауаа, егьырҭ Урыстәылантәи иаҳзаазгьы ҳасасцәагьы. Адиссертациатә хилак иалахәуп сԥышәа кырӡа иҳараку аҵарауаа, дара ҳадиссертациақәа зыхьчоз ражәахәқәа кыр ирызҿлымҳан. Давид Арӡынба азҵаарақәа зегьы рҭак ҟаиҵеит. Ҳахилак алахәылаҩцәа иҭакқәа гәыҩбара рызцәырнамго гәахәа рыла ирыдыркылон. Анаҩс дықәгылеит аҩбатәи аспирант Ирма Аиба. Тема нашей диссертации – развитие рынка виноградно-винодельской продукции Республики Абхазия. Рынок – это пространство, выстроенное законами человека, его формальными и неформальными отношениями. Республика Абхазия обладает полномочием быть развитой виноградно-винодельской системой. Хәба ялгаз аԥхьаргыла, насгьы ианалгоз убраҵәҟьагьы аҵаарадырраҟынтәи ученый совет ҳәа ахьӡуп убраҵәҟьа университетан ҳаныҟазгьы абарҭ наҟ аԥхьаҟа иацәҵар ҳәа убыс еиԥш ахәшьара рырҭахьан абарҭ аҩыџьагьы. Иахьа убри иахьацырҵо даара ус бзиоуп, избанда ҳара ҳақәра уажәшьҭа ханажә иҭызхуа са схазы исҳәоит, уажәы ханажәиба иҭызхуа ҵарауаа аҟоуп. Абарҭ зегьы зыԥсахша аҭахуп наҟ-наҟ ҳԥеиԥш аҵара дзырҵаша, анаукахь иаӡзгалаша, убарҭ макьана иҳалшо ҳаҟанаҵ ҳрыдгылоит даргьы амҩа ҳазқәыз, нас наҟ-наҟ иацырҵарц азыҳәан. Аекономикеи азинеи ринститут аспирантцәа ирыхьчаз адиссертациақәа рзы ҳахьыӡ ҳарақәа рыхҵаразы апроцесс шымҩаԥысуа атәы дазааҭгылеит аинститут аиҳабы аекономикатә ҵарадыррақәа рдоктор Заур Шьалашьаа. Иахьа абарҭ шьақәырӷәӷәахоит, ирыхьчеит ҳәан. Аха нас ашәҟәқәа уаимаҷымкәа ашәҟәқәа рацәаны иҟоуп, абраҵәҟьа зегьы ҳазхцәажәо зегьы документла еиқәыршәаны иҳашьҭуеит абарҭ еидкыланы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа. Урҭ зегьы уарҭоит, нас убарҭ аекспертцәа убри алырхуа хҩык ыҟоуп убырҭгьы ахәаԥшуеит, ахәшьара арҭоит, нас убырҭ иаарышьҭуеит Аԥсны аҭҵаарадырра академиа президиум ахь, економика ҭҵаарадырра акандидат ҳәа ахьӡ убысҟан ауп ианрыуа. Аекономикеи азинеи ринститут Аԥсны зегь раасҭа иқәыԥшу аҭҵаарадырратә усбарҭоуп, иара аԥҵан аҩнызқьи жәохә шықәсазы. Налач Хьынџьариаԥҳа, Роберт Ламиа, Аԥсуа телехәаԥшра.